Sikatuna of mirror. Astang inita pahulay mi guys. So, para katol naman ako kan hulo. Okay, I guess I must have done it wrong the first time. So here we are now back at the koi farm, feeding the fish. Nelsa, yeah, looking good. Huh? Yeah, okay. Check all the fish, looking good. Way! Yay! Yes, it's hot. So very hot. There she goes, feeding the koi again. Oh, trying to scare Nelsa. We'll span up here. We'll look at the Statue of Liberty, the Acropolis, Tower of Pisa, Eiffel Tower, different things around. A little playground over there for the kids. Here's Hollywood up here. Looking pretty good. Okay. Yes, it's so hot. Here. Okay, how about you? This is the London Bridge. London Bridge is falling down. Nag-enjoy pa si Nilsa. Higa po yung among cameraman. Richard? Who is that? London Bridge. Nice kayo ang panahon karon guys. Kay kuan ka ng asang inita. So, karon na may kanhi diri Dugay na may gusto mo ani diri kay kaning. Pero dili lang siya open so karon pa mi naka first time naman nakano diri sa mirror sikatuna. Nice siya. Kaso swastang inita. Awa, wala gay may auto sa taas. Nice sa taas. O di ba? Oh. Mo na ang London Bridge. Hollywood kuno. Pero Hollywood. Look. Wah. Ba? Huh? Sa taas, pwede po mo sa taas. Pero guys, nindot din siya pag gabi guys, kay magsiga man so ang reflection sa iyang suga, nice siya, kay maniga man yung mga suga sa gipangbutang mga kilid-kilid. So, until phase 5, buhaton nila, hanto daw ni phase 5, so, phase 1 ba ata niya, or phase 2. Pero init na din siya guys. Super. Guys, grabe guys, ang abot ko may guys, fresh kaimi guys. Tas karon baro na kong naligo sa singot. So manguli na mi kay burag nag 1 hour rami diri guys. Di na lagi tama na ng fish, kagani pa man kasi pakaon sa fish. Please. No, enough na. Oh. Muuli na mi guys kay burag tama na siguro to nga mga eksena. Tama na, lagi din na pwede. Sa lain na pud na. Kanang nemo ani diri sa lain na pud. Gani ra man tano Patulo naman ka dili na lagi. Dili na ba mati? Ali na mami. Ano ba? Oh, astang pulahan na nimo. Mura na ka avatar.